Evo nas, legendarni trener Zel Galešić. Kao prvo, hvala ti na vremenu, ovo već drugi intervju s tobom. Inače, kako provodiš vrijeme sad? Pa iskreno zadovoljan sam, pogotovo kad vidim tebe. Prošli put si došao s nekim javnim mikrofonom i mobitelom, danas imaš tu 2 asistenta, 2 kamere, oprema je malo skuplja, tako da svaka čast. Svaka čast. Hvala. Pa daj da krenemo s jednim dosta generalnim pitanjem. Od koga si najviše naučio u taktičkom smislu, to jest koji su treneri na tebe najviše utjecali, tvoj trenerski pristup? Što se tiče taktike, ja tu ne bih rekao da sam nešto naučio posebno iz MMA-a. Ja sam u MMA-u bio beskrupulozan borac koji je išao na sve ili ništa, ali zato sam prije toga bio prvak Europe 3 puta u Taekwondou i bio sam prvak svijeta u Taekwondou i 2 puta profesionalni full kontakt prvak svijeta u Taekwondou, gdje je isključivo bilo bitno secirati protivnika i zadati poen, pogledati njegove rupe, njegove reakcije, na kakav način pristupa borbi, kakva su mu kretanja, u kom smjeru, koje udarce uzvodi kad ide u lijevo, koje u desno, kako mu ruka stoji kad je udari ovo. I ja sam to tada kao dijete razumio da čitanje protivnika, gledanje njegovih greške je u stvari nešto, jedino tako možeš u Taekwondo svijetu plasirati pravi poen s nogom, pogotovo kad je komplicirano. I onda to si prenio, ne? I to sam kasnije kao trener prenio na slobodnu borbu. Mislim da dan danas imam oko za detalje, a ljudi kažu da je moj pokojni nono Aldo Drozina, inače nogometaš, igrao u prvoj jugoslavenskoj ligi nogometa, da je bio čovjek kasnije kao trener veliki kako se kaže, znalac, a pogotovo za detalje. Okay. Da se nadovežem na to jer znam da ideš u tešku analizu i plan za borce kad se tvoji borci bore. Pa kako se kao trener osjećaš situacijama kad se borac tijekom meča ne drži dogovorene taktike ili plana borbe zbog bilo kojeg razloga? Znaš šta, borba ti je 80% improvizacija. 20% je ono što smo sastavili da ide. Znači mi imamo 2-3 napadačke defenzivne kombinacije, imamo par kombinacija, mi znamo da kad si ti gornji da će uvijek čistiti noge u ovaj smjer, da neće nikad u ovaj, kad ulazi u side da će uvijek galjati da uzme u lijevi side ili desni side, da će probati iz te pozicije raditi to i to. Isto tako u stojici mi znamo ako ga se gurne na zadnju nogu koje udarce najčešće izbacuje, kad napada znamo koje udarce najčešće izbacuje, ako se kreće u lijevo koje su njegove opasnosti kad se kreće u desno. I onda na tim nekim stvarima mi pokušamo kapitalizirati navući protivnika da radi ono u stvari što njemu najbolje ide, da bi mi od toga uspjeli kapitalizirati i dobiti naš kontraudarac. Na primjer, stavit ćemo Mirka Filipovića, znači svi znamo onaj njegov lijevi high kick i svi su bježali od tog lijevog high kicka. Mi bi na primjer u našoj kao neka škola bila isprovocirati taj lijevi high kick kako bi plasirali kontru. Jer kad neko specijalku složi ti je više ne obraniš, ali ako isprovociraš da se ona desi kad ti hoćeš, onda se tu nešto može napraviti. U tom smislu se svodi tamo logika ovoga trenerska. Da li bi to možda bilo u situaciji nedavnog meča Ivana Vitasovića sa Stošićem, da li on se potpuno držao plana? Potpuno se držao plana, mislim, gledaj, nije tajna sad, za Stošića gurneš u nazad i on će se nagnuti u desno i zamaknut će desni i lijevi kroše i mi smo mislili da će odmah tu Vitasović napraviti neku razliku, na kraju fule oba 2 udarca, Vitasović je izvukao van i krenuo opet agresivno, sad je već rizik, ali Vitasović je osjetio da ima tu želju i krenuo je i tu je pogodio taj lijevi kroše. Isto tako je Fabijan krenuo na njega, on se nagnuo na desno i to te sad dalje bacio low kick ili to on sve uvijek tako, ali razumiješ, ima neke stvari koje svi radimo planski, ali opet kada ti isprovociraš neku situaciju, svi će ti raditi ono što rade u svojoj komfortnoj zoni, znači ono što radi instinktivno. I to ti svakom borcu treba isprovocirati, onda ćeš dobiti ono što si u stvari trenirao. Da se vratim na taj meč, jer prije meča u većini medija Darko je bio prikazivan kao velik favorit. Pa kako ste ti i Ivan zajedno pristupili toj iluziji underdoga u toj situaciji? I ako je to bio neki motivator ili uopće nije na ništa utjecalo? Pa iskreno nije ništa. Mi smo cijelo vrijeme se pripremali sa Deliju, da budem iskren. Delija je trebao biti prvotni protivnik. Što mi nije bilo drago, zato što mislim, s tog dečka imam samo najbolje riječi hvale i teško mi je zamišljati da nekoga pripreman da možda njemu šteti njegovu karijeru koja mu je stvarno ucrtana da ide na UFC. I ja sam čak i sa Stipe Drvišom velik prijatelj, mi smo sjedili, pričali smo i ovo i ono i on je rekao, gledaj, mi gađamo UFC, mi smo ovo prihvatili ako
da možemo isprogovarati, ako se desi ovoga, i desilo se sva sreća UFC. Bolje da ovako, da. I došao je Stošić, a smo mi iskreno cijelo vrijeme priželjkivali, ali dobili smo konfirmaciju tek na Instagramu da je tad nešto se dešava. I onda mislim, mi smo ovdje nekako taj meč želili već duže vremena, jer Vitasović, ja sam rekao, kogod se sprema za Vitasovića gledajući njegovu zadnju borbu, taj je pogriješio, jer čovjek je u tih godinu dana nevjerovatno napredovao. Kogod je gledao taj meč i složi da je to njegova najbolja izvedba, taj se grdno prevario. Taj naš trebao je malo još bolje raspitati se i istražiti. Očito to nisu odradili i meč je išao kako je išao. I ono što mi je bilo nekako najveći nekako rast od Vitasovića, što vidiš koje to nivo je, to da je bila komunikacija između runda totalno bistra, u kojem sam njemu govorio kakve su rezultati, vodiš, on bi me pitao da li je dobro to, ja bih rekao da dobro, da nastavimo ovo, da dobro. Znači komunikacija je bila totalno brista. To govori... Za vrijeme meča, prosti, koliko te slušat može borac? Između rundi. Skroz. Da li moraš jednostavno pričati ili ono... A gledaj, ti u minuti nemaš ti tu, gledaj, ja nisam neki motivatorski govornik. Ono što ja dam nekako najjednostavnije, najkraće informacije koje ti možeš u tom trenutku pod tim stresom prihvatiti. Znači mogu ti reći, gledaj, čovjek te gađa s tim ljevim direktom ili ne znam, baca taj desni, spušta lijevu, gađa na to desnu kontru, takve neke stvari. Kad ideš u taj smjer, spremi se na ovo, to možeš dati 2-3 informacije. A toliko meča vodiš. Znači kažeš pressing, on zna šta znači pressing, smo vježbali 3 mjeseca, šta znači koji udarci su za pressing. Spremi se na desno, znači zna da kad ide u desno će napraviti to i to. Znači imaš neke meče, 80% improvizacija, a 20% ono što smo isplanirali. I što se meč više razvi, to više dođe do priprema, u stvari to dođe više do onoga što je taktika. Dok na početku meča zna često se nastati neki kaos koji je teško isplanirati. Ok. A malo da promijenim temu, budući da si trener i menadžer borcima, kako izgleda taj proces menadžiranja, taj možda poslovni svijet, od početka suradnje pa do organizacije mečeva i daljnji razvoj karijere? Pa iskreno, ja nisam nikad htio biti menadžer borca, to ti najiskrenije govorim, ali opekao sam se puno puta na sebi i više puta na njihovoj koži. I jednostavno, ja ih cijenim i volim ih i ja želim njima sve najbolje. I onda ja sam mislio da je najbolje da ja to prihvatim, jer ja ih jedini vjerujem da neću zajebati, a svi ostali će ih pokušati na ovaj ili onaj način zajebati. To meni, radi toga, kažemo tako, nekako instinktivno sam ja išao prema tom menadžersku. Ja se nadam da kad moji borci narastu na neki nivo, da će doći neke kvalitetne menadžerske kuće, da će ih preuzeti. To bi bilo neko najbolje, neko najsavršenije. Ali do tada ja pokušavam to odraditi. A koliko tu prostor ima za pregovore u vezi, ajmo reći, nekog cjenkanja, negotiating oko uvjeta i honorara? Da li tu imaš ti neku ulogu ili to je već crno-bijelo? Ma ne, ja sam ti, mislim, najgori pregovarač na svijetu, ali ozbiljno ti govorim. Ja mislim da si dobar menadžer, koliko puta znači reći ne. Znači, ja neću ih prodati za ništa, ja znam koji meč. Kad mi treba meč, ja ću ga dati za džabe, ako treba još ću platiti da se desi. Ja za neke mečeve znam koliko vrijede i koje su moje procjene. Ako ti od karata, od ulaznica ćeš zaraditi, ne znam, 1.000.000 eura od tog meča, pa brate, daj mi kolač. Ako mi neš dati kolač, hvala, doviđenja, brate. Napravit ćemo sami svoju organizaciju ili ćemo sami plasirati i takvog borca. Mislim, treba znati malo i matematiku, trebaš znati brojke, sponzorstva, pay-per-view i prodaja ulaznice. Onda ti znaš koliko imaš mesa za pregovarati. I to ti je kažemo, neka realnost. A taj neki moj svijet gdje sam ja bio nekada kao neki borac je u stvari meni otvorio sva vrata. Ja većinom te organizatore ili te matchmakere poznam sve ili mogu doći do njih u 2 sekunde. A imaš možda neku zanimljivu priču, čak i kad si ti borio u vezi tih dilova i pregovaranja i toga, ako ti nešto padne na pamet? Pa evo, gledaj, na primjer, imao sam tešku frakturu lica, za malo sam izgubio oko, 3 mm je falilo da mi slijepočnična kost odreze očni živac. Imao sam cijelu rekonstrukciju lica i imao sam do pločice i gore i dole i sve, doslovno su mi morali cijelo ovo lice vratiti u lijevu stranu, dan danas ne osjećam ovdje ništa, možeš me tetovirati preko noći ili mi staviti piercing, ovdje ne bi osjetio. I onda kojiš nakon nekih 7 tjedana od toga
me menadžer zove da moram ići u borbu, da jednostavno moram se boriti, da nema druge, da kužiš, to na primjer nikad mom borcu ne bi napravio, doslovno ni kosti nisu niti zarasle još. Si se išao boriti? Borio sam se, da, i pobjedio sam, on kao neće ovaj ni taknut, neće ni taknut, ali stari u sportu, kao neki, on je bio neki crni post u džiu-džici, ali stari moj svako zna udariti, može dok me ruši da mi pogodi glavo, išao sam se boriti. Mislim, to su neke stvari koje ja nikad mojim borcima ne bi, znaš, to su opet se radi o nekom zdravlju. I radi teh nekih stvari, tako nekih iskustva koje sam ja imao, sam odlučio s njima raditi na taj posao. Ako te gleda samo zbog novca, onda zdravlje je sekundarno tu. Gledaj, niti jedan borac u ovoj dvorani nema sa mnom ugovor. Znači, niti jedan. Ni trenerski, ni menadžerski, niti ništa. Znači, svako od njih može ići kad hoće. Ako misli da će naći bolje, nekom kome vjeruju, može ići kad hoće. Ja iskreno ne bi nikada volio da imam ugovor s nekim borcem i da ja njega prisiljavam radi tog ugovora da on mora biti u ovoj dvorani, da on mora putovati po svijetu. To je preopasan posao da je s tobom u kutu nekog kome ne vjeruješ. Ili smo ekipa, ili brate mi, ili idi negdje drugdje. Mislim da kužiš, kako ćeš, znači, ok, a u nekim drugim sportu, ja sam ti menadžer, potpisao si ugovor, lupaj tamo loptu i to je to, ali ovdje je opet drugačije. Jasno. A ima neki možda u klubu sad u Trojanu, neki talent koji još nije u centru pažnje, javio se, još se ne pokazuje na velikim eventima, ali da ti smatraš da bi stvarno mogao postati sljedeća velika zvijezda? Ima ih ovdje, neću ih niti spominjati, ali čudo je što imamo tih mladih dečki u dvorani, kvalitetnih. Evo, u zadnje vrijeme, na koji god smo išli, taj MMA turnir, smo bili najbolji klub. I pazi, to nije niti sve, to nije niti ja vodim, selektivan sam, ne vodim svih, to nisu još niti cijela ekipa koja se razvija, tako da imamo borce i sljedeće godine će sigurno 3-4 njih preći u profi, gdje će debitirati, ali sve u svoje vrijeme, što je sad je amaterski još uvijek neka igra, a kasnije šta će biti ćemo vidjeti. Kad spojimo sve borce, jer stvarno svim intervjuima svi spominju to veliko zajedništvo unutar Trojana, kako si ti uspio uopće izgraditi takvu atmosferu i taj timski duh u klubu? Pa gledaj, znaš kako, prva stvar, iskren sam, kad mi se neko ne sviđa, mu kažem, gledaj stari, ovo nije baš najbolja dvorana za tebe, idi negdje drugdje. Kada neko ne drži se nekih normativa, isto tako mu ga zamolim, gledaj, kompa, ne znaš sparirati, završio si trening, drugi put završio si trening, treći put ajde idi ča. Znači pokušavamo i mi razgovarati između sebe i vidim, naš bilo ovdje stvarno bilo puno boraca, krcato ljudi dolaze, ali ja ne primam svakoga, moramo osjetiti da si dio ekipe i jako brzo skužiš da nisi dio ekipe i onda samo odeš, a ako ne, onda te ja zamolim. Ali mi smo neki kolektiv, ovo je individualno sebičan sport, ali opet ga ne možeš raditi bez pomoći, bez drugih ljudi. Znači tu treba biti ljudi na sparinzima, moraju biti ovdje da ti pomognu, a ne sada ja imam meč, sad sam ja Vitasović, povjedio sam Stoša, sad ću ja 2 mjeseca ići okolo po svijetu i kurčir se. Ne, Vitasović je bio ovdje u ponedjeljak, pomagao je na treninzima, dobio je tjedan dana 2 slobodnog, išao malo okolo, vratio se nazad i vratio se posla, pripremati ove druge momke. Tako funkcioniramo. Kužiš, znači ja znam da je to sebičan sport i da treba se fokusirati na sebe, ali mi se fokusiramo na tebe, ali onda kad treba nekog drugog, dođi nam pomoći. Da, ti meni pomoći. Da, pa baš tako, da. A kako je sad situacija s Bažantom? Znam da je prije bio šampion i u vrhu divizije, ali nedavno smo vidjeli njegov poraz na sudijsku odluku u Mariboru. Pa šta je sad s njim? Je li ima on još uvijek dovoljno snage i motivacije za povratak na stare vrhunske rezultate? Pa Bažant će se boriti kad on hoće. Njemu ovo nije za razliku od drugih primaran posao. Ovi ostali su profesionalci, neki koji su apsolutno samo u tome. I Bažant ima svoj privatan posao, neki drugi. Ovo on radi nekako kao iz užitka. Ali ako ćemo staviti nekako realno stvari, Bažant nije nikad izgubio od nikoga iz regije. Bažant je izgubio samo od boraca, renomiranih boraca. Pobjedio je ljude koje niko nije pobjedio ovdje u regiji, pobjedio je Alcantaru nakautom koji je bio top 10 UFC borac, pobjedio je Ronnie Jason u jednoj najboljih borbi. To su ljudi koji su pomeli regionalnu scenu, svi koji su se borili s njim jednostavno su ih pomeli, a Bažant ih je pobjedio. Po meni, Bažant bi trebao biti sad u ovim godinama i možda, kažemo, neko realnom pri kraju karijere, možda može dati još godinu, 2, 3, po meni bi on trebao imati regionalne dvoboje. I tu ima jako puno zanimljivih ljudi, da ih sad ne imenuje, koji bi bili super meč za Bagija. On regionalno nije izgubio, mislim da bi to trebalo biti najpoštenije nekako.
A što se tiče Vrtačića, znam da je nama je rekao u prošlom intervju da želi napast vrh KSV-a, nažalost zadnja borba nije pošla njemu po ruku, koji je njemu sad plan? Vrtačić se bori 17.1. na KSV-u i sva sreća da KSV nama stvarno javlja 3 mjeseca unaprijed za svaku borbu. Sva sreća da protivnik je opet bolje rangiran od njega, tako da stvarno uzeli su ga u obzir da još uvijek će mu dati priliku da se penje prema vrhu. Evo, sad malo smo se naravno vratili nazad, ali takva igra, šta ćeš. Okay. Još da ispomenemo Mirana Fabijana, znam da si to vjerojatno i u drugim podcastima spomenuo, ali kako je uopće došlo do njega u Trojan i šta je presudilo da se on pridruži baš Trojanu? Pa, mislim, to trebaš pitati njega, on je u stvari tražio dvoranu gdje će trenirati i između svih tih dvorana neko odlučio je zvat mene, ja sam mu rekao da dođe, on je došao, mi sve znamo već godinama od prije, više izviđenja, onako smo uvijek bili u dobrim odnosima, došao je ovdje, bio je stvarno u jako lošoj formi, bio je depresivan nakon treninga, ali ja sam stari vidio te neke njegove prirodne elemente, neke prirodne reakcije koje su stvarno za svaku pohvalu i ja sam rekao, gle stari, ako se ti uvatiš ovoga, ja stvarno mislim da biš mogao nešto napraviti u tome. I on je dolazio svaki trening, onda je išao čas za vikend i kad je išao čas za vikend, ja sam mislio da ne vrati se više, jer baš mu bilo teško, ali evo ti njega opet ponedjeljak. I opet on je za vikend ja i opet evo ga u ponedjeljak. I onda tako je prošlo par tjedna, ja sam rekao, ajmo ti nešto, ajmo mi ti popričati, i onda je ostalo da šta se desilo. Da, prije nego smo počeli snimati, smo pričali o trenerima i šta se sve dešava, ali Trojan i CDS već neko vrijeme surađuju, pa kako gledaš na tu suradnju i na koji način se ti i Nemanja međusobno nadopunjavate i općenito te suradnje trenera? Pa gledaj, znaš šta, iskreno ja vidim da ja imam neke rupe u igri, a Nemanja možda te rupe bolje razumije od mene i bolje ih sastavi i objasni momcima nego što ja mogu i ja ih šaljem dolje, šaljem ih, oni sami odu dole, provedu vremena koliko si mogu priuštiti i to je uvijek van kampa jer hoću da idu tamo sa svježom glavom i mirni, da što više uče, snimaju, razmišljaju. Nemanja je nevjerovatno nesebičan u tome, stvarno se posveti svaki put njima i zahvaljujem se na njegovom nesebičnom radu i oni se vrate i kad se vrate oni su druga priča u tom dijelu i to je to. On napravi to što s njima napravi, to je čudo. I onda tako imamo tu suradnju, oni odu dole i tako dolazi on po ljeti ovdje i pričamo o tim nekim zajedničkim kampovima. Super je, sve je top, da. Mislim da bi to ljudi više trebali raditi. Kod nas nekako većina tih treneri misle su sveznalice, ali gledaj, svaki trener koji misli da sve zna nema pojma. To što ja odmah reći. Jer trener u stvari na kraju dana mora biti menadžer, on mora sastaviti elemente koji su tebi potrebni za uspjeh. Ne mora ih niti znati. Pa šta ću ja mali Amil je 15 puta bio rušen prošli trening na double leg. Danas sam uvatio Ramosa da s njim radi 2 sata. Došao je Amil i obranio je, 5 ili 6 rušenja. Razumiješ? Šta ću ja sada njemu objašnjavati? Prvo je kada Ramos mu može u tom dijelu vidjeti 300 boljih detalja od mene, razumiješ? I tako treba raditi. Jasno. Ništa, Zel, hvala ti, još za kraj imaš nešto za reći, neke misli. Pa ne, znaš šta, inače počeo sam pisati neke poezije, pa ako imate pola sata vremena, volim pročitati. To će biti posebno. Hvala vama i ništa, momci, samo dajte dalje. Hvala.